Mubunge wa Ekuru ndene ya kaunti-ini ya Meru Karambu Ilemia nakinyite utethio bwa mirengeti kiri Ekuru ntigwa bakuru bagikundi kia Mwitirangai Widows kuma kiolokia muute wardine ya njia Igembe Central Mama Safi na ugete kinya akairitanĩria gutethia chibo wa location ya KK muute na tent na kinya itebia gukarira riria ari na muchemanio na akari ithithia riringithitie Chibojo Eliud Muchoi uria withiritwe ati no obisi agitumaira rungu rwa muti jo obisi yawe. Marion Karugi no gotwachio ni bwa mukirina weru mubunge wa Ekuru wa kaunti-ini ya Meru Elizabeth Karambu Ilemia ni ikundi mwanya wendera ukinyitio utethio bwa mirengeti kiri ikundi kia Ekuru ntigwa bakuru kije kiene ya Mwitirangai Widows kuma nterese kiolokia muute wa ndini ya njia Igembe Central. Mami etoko hata ntorani no mwanka one toko luto kuloi irwa to na miaka 26 to jani nareko mami to inge muno to moto akuyange no koro ende naenda atu watu antembe ya chebwa December tira kuraura ambera ngoko seto inese na mpio na itena kamurengeti na ndero to inda agure December na ndare mokinya ndauga no yo ngareta ti no te mwekuru teta na kamurengeti bara Nonto geto minde na kwenda gutonya 27 yeu ikenda mirandi barabara tigatigero na bobo ya bone epindi keu kenge na bone manto manena nene kipindi keu bango kwan bareterete mirengeti nonto batena inyegweta uchwa into wana nkabo biririo nonto ukora inyagwa kwa ntiromba ukeza pepe Sibo wa location yeye Eliud Muchoi nethirito etumairo mbakire Mama Safi na kumurombo mutethere kuona obisi kukirikana Sibo uyu atwire kuritira ngwe rungu rwa muti ire obisi yawe kianiki kia mwingi na Mama Safi amucokeretie ati akamwa tent na itebia ukarira rira kurita ngwe ya mwingi tigatu gwaranga cia owe a numbura ciere ku obisi yaku ngwana no kulanga cia kito yakoro obisi yako nereko ambure na to operatinda mura mbeya na kameza ngeka ungeta atia so manda mheshimiwa bila ngokuromba tankuirombera kinywa mbona ya katenti ngatuweka aya ka no konto karante ngabwere manza yako areko ndoria kiwanja kere ikadrikare ambera yani obisi yesibu Nacho nyumba Nacho obisi Damiaga Damori nere ambera mutena gore na itoti bibi ndere dwane ite ni obisi akibombekera keba mono Karambu atiomba gwaka nyumba esiso ende nonto de na tent na ndesibo utekara rungu rwa muti Kala transigo wetu atenti na itembugo mirongo ere akariba itura ri ni barombete utethio boirio bakiwa kiaramu ni kibanirite buru na ate ni baromeri muno ni mpara no ntuimera bio bira barandite ni bira umire ni wasia mbura mheshimiwa ntoro no one is very remote ni ntoro njumu kariara tuterowe tute barabara twethina thina mpingi muno especially naiti ao tikurarire tutibia korona itu kana kubia korona loyo kubia ole pio rwanda ro me pio no ntumbiche nungu manache no bisi na no twere kinya NGO anto baba kwa kinywa ndo no kwa ba undi ro ba undi ninguecio ira beta atia bairita ira nandera cio so ke akona tobia kole no nto atu turetania nto ae na ngwete kia twatetania na ba turetera bia kona tweta atia ai kora umere tutenkima Totera mama na batana bia kore asiana baka matae ora kama tukamo ke ana katana kuya ku itangaro kere ka kenda mako sukuru tibu asiari ko mami etore ore yo yo baba sukuru dai tote kyo yo na manto ya tora kwa irete o to menyerere ana age yo ta sukuru no to kwambi o ko na to bia kole nyato nunu to mana to ke ya kyo lokya mote na ka ile nya sukuru engere area na memoro na mara nya o siamo da na mwa more ninga inya roa mere mere ya ndo
Nikiripotera Weru Weekend kuma Embe, Mbito Marion Karugi wa Kenyua.